Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod marigat anak manan nga aga-anak. Nagrigat mat ngamin ti aga-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadi agreklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa da ita. Kan mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wan na angam talo lang titawan na. Nadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan abait ti tawan ti anak, bakit? Addan to pa'y may sa atawan ket mayadlat ta. Kan may sa, kanayunam ngamin ti magna-magna, nangruna itagsapa, tapno ma-exercise ka, ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay nalukmag sa manan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan, tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta, Aroy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Gumatang akman. Mabit lang Dalya. Adda tao di ta store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka simbang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asimbang pet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami na di pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da ngamin di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kawa na. Sapay nagngin ti abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang dayjay nga apartment. Ta nalaka ti abang ijay. Hanggang i-renovate damot kanu ngamin. Katwa na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't madilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito'y lugar tayo. Wala. Adumatan ti populasyon dito'y lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Sino nga tere? Kat ni Terry jay kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. Aday ta kamanin. Napalabasan day ta. Lagi pumpailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan yung nagkinaawatan nga kasinsin. Hangko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Hustol ko nakmat. Addan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta? Insan Dalya? Katkastoy may atlata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito'y lugar tayo, insan. Ane? Masikog kamot gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siya kat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na tere. Ha? Siya kat may kaduwa dato nga anak minton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggunam tamang agaw ka ngamin iti boyfriend. Ay ala, saan mo ta insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa'y lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa'y lang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay matakas dyan ni Insan Dalya, uncle, auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nilakay ko kankwana Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanilakay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap,
tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayo, auntie, uncle. Nakayumot lang ngamin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nila kay ko kan ko na. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nila kay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin ang masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mo't nga men, Dalia. Baka pasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mo. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga aga-agaw. Parslab ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman, asana po nureta. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na, amo na nga da kami ide kinilakay na, inaklon na pa'y laang. Iso nga, mang aagaw lata at awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw, mitikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti may daraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang kan nanang, bakit? Una, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ti mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, saan ka ulit nga ibagbagamat dayta? Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti ospital bakal. Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngayon mo bakal. Nagwapo nga ubing. Ay, babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adaman na umapal, kaskas, Ha? O sino? Asino pa ako, ma? Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo istresan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mang aagaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kidde, tapno makarwar kayo ni iti anak ta di ospital, bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kaanakan. Uy, no. Makapaapal mo't day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama ka anak. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada ti maadaan iti anak? Da masapa, da maladaw. Sapay kong mga ruda, ta naladaw laeng anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dalia. Bakit di na kan sidsidiran ni Insan mga Dalia, bakit? Saan mo dun sa tornilo lakay? Ang adalate agpasagid no kwa. Ang baybay akon. Una, di mo nikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayat. Win tano dibdib-dibok ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kaanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data, awang pa'y uray may sa. Ala, saan ta mapukawan iti namnama, bakit?
Patsik, ngagsikog kan tumutlag. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin man ti? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwa nga anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije maikaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga, Rod. Di uray kasla, agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong aw mapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tire isudang ag-asawa. Matay da iti apal, ano kas ano? Anya? Ay, adamot gayam sa bali a pinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, taadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awan pa'y korek! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga nalas ti aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Aha? Ne, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kadanan ng kantatangko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga may katlon dati si Kuko. No maipas nga ko daytoy, ada pa iti sibin nga isi Kuko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksik Kuko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitkitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo dalya. Wen taure kastala ang tiwagas ko nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa turnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kun nadala ang mata. Depensa da mata, ngamhang ka di. Ngala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa turnino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy? Katagpay sumit, at daklang arudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybayam idan, tikat di pamilyam ti pangibukbukam iti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adingan tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no maipayan tayo da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya. Basta kayat ko pa ti agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. Kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak ta iti ado. No kasta. Mangampon kayaw, niti ibilang yung nga anak yaw, kaanakan. Unangkan, tani, mapanan titawan, ang gumawa mula anak min, kun ni Dakay. Ay, katuan Da kayaw, ti makaamaw, ti ray.
Mayat matket day, tapno adamaten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, Uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaron noon, tagiti anak na. Madanaganak nga raw, di madagsardegan nga aganak di kasinsin maw. Pagsasarunuan damutan na iti anak da. Makapaapal nga rod, Uncle. Una, saan damutabak nang naimbag no mapag-aadaldan to amin dagijay. Nagagatmat ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tayo saw, Uncle. Uwan matket di Day tamay ti pagyamyamanak ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan iti estudyante, Insan Dalia. Uwan man, Insan. Nag-ado da nga itulod ko niya. Uwan nga rod. 7 amin nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yo ayang mat da diya katampun nyo lang mat. Kwa. Agraraman kamot nga anak mat. Peto dagiti anak men, anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta, talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, Insan. Wala. Adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra. Adan to attorney, kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag may nga ag-asawa ta. Ado ti anak may nga mangtulong kanya me. Ay, mayat Insan. Talaga mayat Ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da, Kandalia. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya tilugan. Ngayon manihuna. Anya? Ay, apaw. Ayan ni Roy ngay. Kumusta isuna? Intaray da ka daw ni Diya ospital. Isukan nula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon manihuna. Ay di na disgrasya. Anya? Apay nga kastamatan tinagtungtung pala, Roy. Baldado ka matan. Huwag nga ron. Awanan. Diya akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pitoda. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadamanan niya kasaran, ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kanumanan ejay. Nabarbatak da kanu ngamin. Anya, ayun na yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga rod Tinulad na, nagijay babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may isawan no duwa ko malaang ta anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan Dalia, umay kayong tunumalum tag-blowout di anak mi. Apay nga ag-blowout, Insan? Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero, Insan. Ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun nyo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngamda kami. Apay nga ngagsangit ka, Insan.
Kasano, pasigmat nga walwal na siya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangitimat babae nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas jemat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Malaan sana bali insan. Kaaduda nga anak yun. Da kami ngay, may salangaruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin. Ha? Abay insan, anyat ikit-kit daw ami ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, insan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idi rabe. Jakpay kitamo no kasano nakaawid ak nanang. No maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit ti ulok pare Gardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus, di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo kuma. No rabi iya pare. Mapantaman ang nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita inom man ang tibagbagam. Gagangay na ah. Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mutkit di ha, pare. Hala nga rin. Mapanta, inton rabi eh. Napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang madatiarak no santa ngay busan. Sa pa'y nangina. Ha? Pare yan po. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray, tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat na pasamak dito'y gayam mo. Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat idi pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun, dahil nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa dati matak. Nasakit kanyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak iti Rabi ay anak kaw. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang
Intulod na ka ni Garday di Rami. Nembaga, tasan unay anabartek di galyem mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta, ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, ti agbalin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, agbalbaliw kan. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naut-ut nga ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasaluday tan ngay. Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saron pare. Agimbagmat la siguro adagos na ito Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay, nanak ko ay sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat ayan tiragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man, danunan ni Parigardo igibalay na. Anyat ko ang medya ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tatang. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata adda ni Manong mau? Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mataman na danog? Nasayat mo ton pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta pare. Katamon pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no bits pare. Makaumay ka. Ay, katwo na pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Mala, kastaya. Ay ka, gananad ka nga raw di ti papanamuan. Uy, nanang. Da kayo mat. Saan akong nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta?
O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglemas iti arak, pare Gardo. Wala, pare. Ay, damagik man, pare, Ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta, pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalaw-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papananti sweldom. Uwanan niya, pare. Ada punto miti dayta, pare. Wan, pare. Iso, may mayat latan ti arak nga asawaan. Taulawon na kalaang. Awan pa'y mait jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day jay na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog day, ti day jay agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog na gajaadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan da mga min nga ur-ur. Mababaian mo na dyan nga ur-ur. Di na pala nga rin agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala lakayan. Kasano ko mga gasawa na kitumboy mo dyan ba siya? Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam ba? Intong pimod na sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumahit. Anya ka di dayta nga, pare? Anak amin kursunada ka babae, pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka, pare. Sino? Awan ka na kumada, pare. Jay, kabsat mo, ti kursunada, pare. Anya? Ni Angie? Wala, pare. No, kaya't nagbalin na bayaw mo, pare ka daw. Saan nasyak ti damagam, pare? Tano siyak? Awat problema? Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Magtuman di kapsat mo, pare. Ay, katuna. Tay talagayam, pare. Kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak ba naman, pare? Talo kasto yung makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga asawa. Anya? Arembo, malagip mo ka diti, bagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay, may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan, pare. Lipate mo na dyan. Mapanta ni dyan balay, pare. Taing ka arman yan, G. Ita, ti panagar mo. Ta saan ka nabartek, panay. Mabayinak, pare. Ang mga no mabastidak. Kan sa anak ang maikari ka ni Angie na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta siya kat mamartekak. Di nakmutla kayat da dyan, Ay, kat
Ipalapal mulat ta ni ayat bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta, dumagasta iti balay yo. Ija iti pagsyatan ta. Di ta makasyat iti balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom? Manong ambo, manang garda? Ay, kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadailan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Anji, sana pa nang dadaal kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo? Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Anji, ingka mangkit di iluto da iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan, kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawin akong larigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ita pa na ita, adamot sakak. Pag na ko na, aging kayo balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ay? Sanak pa yung nabartag pa rin. Pare, nabartag ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. Ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana. Kababayin. Ang mga tapon na rapist ak. Man siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may karit ti kabsat mo. Nasingpot tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sa rin Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama kadagiti dua. Madin sa matiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamag kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Ay, mapantalangin ni di hospital, manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ama si Kuga. Wun nga rod. Anyamat ang tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti amata si Kug mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ambak! Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinilit? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo! Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panilangan ti sawan dagiti tao! Kasano akon? Di ka mat baybayan, parigardo. Kasi, garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare. Este, garda. Anya?
Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pa karagsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kin di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo narigat nga ayatan ni Garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw. Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kit kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanagak, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but ngan, anak mo, bakit? Saan nga agdarum na jay? Bakitanan, agdarum pailaan. Kan ko namat di ambaw, ang nagayatan da adwa. Saan namat apinirait? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang, ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo ta. Unmot ngamin, Garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di ka ito baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Walugaro da. Winan! Basta ikarim nga balbaliw ka, nambaw ha? Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Ambun nga rod. Tingingas mo mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta siyakat nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmat. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman nak. Tadinak binaybayan. Wana, ta ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Anji ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginantat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak, Garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom? Anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itaapan nakalukom, anak ko. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa alalakay sa kanto agtalagkan ko ana. Darasudos kamot ngamin. Sumurot ka dagos no awisin da ka.
Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga... amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigira. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't deng-denggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naanadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Ano nga raw? Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umayak ko magpasyar niya balayo ng amangan na dagunget, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Anmat nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyang nga agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Singlak nga kan ka na yon. Apay nga kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanyak. Mabutangak nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan ka na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta. Nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam? Ha? Ay, awan na yan Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Emi. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagos. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn? Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasla 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karopa-ropa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man ta sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mo't nga ag-araram. Iso na ati ara-aram manda. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakat agpapapansin da kanya na. Apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga oras nyo, Tatadolpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumwarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay latata. Okay, agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi kuma, tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga magpaarmanan nga dagos? Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, beti pa nagpapintas ko. Hanmat ga masyak ti araman ni Baldo. Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tag kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa bali matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na mo nabasol no arman ni Baldaw?
Pinakitaan na siguro iti motibo ay iso nga pinasyardan. Diana, Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngam tata sa balitaraman na. anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabayin ka no lang. Tata ni matgayam ti araman na. Ay, ket bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan mo't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldaw ti pakiinayatan na. Awan inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Ketanyat mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga rod, imbaga na idi nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi. Uwan, tatang. Ket, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken ko, ana. Diyak ngamin kayat timikiinayat iti kalugaran tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpet na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam ket din. Panunutok pa'y mo't ana imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam ida adagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme, hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. ha? Itad mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roday ta. Iso nga baybayaan mo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang. Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit anya ti planaw. Aklunam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo't itimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak mo'ten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti pangedeng ko manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay saanan numartek tumot lang. Oray agbaak kandayana. No artek tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo ata nasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo matgayam. Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatagsakit dito gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasama kay Jibalay. Anya?
Apay tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay tanay. Agap apamutun nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apay nga tata? Ay, jak amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. Isa sardingang pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na kitagkabsat nga pula yung tilalakay. Anyan? No kasta, agayat da adwa kanyak, tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmot ka na gadyadwa. Ay bon, sino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Dya ilay. Dahil dya iti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat kong ti agpalong hair. Anya? Wan tata, agpalong hairak. Sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraamon nga, no kasta ti buok mo baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga raw, mapanakon baraw. Nagilaang ti gagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Bastag kapi kayo, tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pa'y mat nga rod. Pastor kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakyan ko na. Sana da kayo ti gagarak, Emi, Diana. Ha? Adala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Uwan tata. Brand new na ito. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San bagay tagbato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing ken tumaer ka no na ita ti isuot mo. Anya, ay sos, yamanak nga rod di mat kunak, di ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na iti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Aywan tata, mabalin tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada ngamin tayo kaanakak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan nyo ijay ilay. Ay, katuwa na. Ala, kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot da ita adamagan na nang. Nakadamdamagan nyo mot dita. Day ka amom laptan Lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso da ita adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Isa di kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaysuwan no saan. Awan kinapudno reta. Subsobrahan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emi. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpayso ti dila dagiti maritesen aya. Nay nayunan dati istorya.
No sana manayunan, makisayan. Ngun nga rod Iso da ita ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't mananda tatang kan baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kanu ni baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Diyak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tun manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang ented ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mo daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak daw. Una ta may kabalunan. Nagluto akiti pansit. Kan nagtimpla akiti Diyos. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan. Mapantapay agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay birbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan. Yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang Eme. Awan pa yung manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang Deja. Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yuluk-lukat ang tirinaw bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Naimbag ata nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarom kula kuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibagana ang natairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno ayat ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ijay kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao.
Nukasta? Wala nang badingak. Basol ko nga rod. Jakmat nagayatan ti kasto ya kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala, ay, di ka nga ro nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tatadulpo, mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay diti balay. Masapo lang makapanaw tayo niti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ta abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni dya kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarop. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wen, siyak gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturugtan. Maturukan. Sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang agsarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kit din. Maturukan. Madamdama akton. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak. Mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kuri matmat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nang ibaga.
Santo lang na amuak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Oh, mangan kamot na. Adda ka dito sa ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kasalawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yun. Damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga daklang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga, hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya? Irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Nabanuga ka nagpasada. Nasakit isikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, agkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakite nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat.
Tajay lang pakichindak titi itad kwa. Apay mat data nga asawak? Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di kabadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa iti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngamni na store nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dyan nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Tasa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao, ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahanak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, sikakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod, no saan nakaalab? Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako nada, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, unmat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ato yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalaga pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, Maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, Maray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem.
Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta maapresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak te inspirasyon ko. Han nga dya asawak, Mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti bagbagab? Ni Helen? Nalipata kung tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang arteg kano mga dya babae. Sursurando kano pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sabali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man o ti lalaki nga kaslakan yam. Ay, kat, pagyamanak Apay, sana nasingpat, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaiso day nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, Mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Bire sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, Mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong manang timurang nan. Malaman, Mare. Malam, ti pa naglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Pakadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga? Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti kaaruba. Ti makakitkita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo, tila kaya ka aruba? Ay awan, nang ibaga matidta.
Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya ka aruba. Anya? Nagsingpet kanyak, uray hanak nga kapkapinano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak, ijay balay dya ka aruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta, no kasati kayat mo. Agsinatan ha? Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek-nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napananangarudon nga eh. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusom tati amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uwin, aklo nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngamsim mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan, wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Isu nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawit tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, nukas tati kayat mo bakit? Wala, pumanaw tan ijay. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman alan barok. Nala, idyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga ling-utak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga ruden di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kit. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Roseng. Ay, mabaakan ka na. Di ka agpili-pili ti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kon ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala, nakaw.
Si kaman ti mangi pastor ginwangin to malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tiamok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaram. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Jaka mo no kursonada nakmatay kayat kong arman. No kasta nga ron. Sika ti makamaw. Total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay iti biyag. Nangruna kenay lakayak maten nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw mapasungbat mo. Ta, mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo mandanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na giti agar aramken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan nanang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tamanong alan. Ay na, umunog ka ah. Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay ah. Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha. Agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga ka. Kunak no, nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Jema, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimidi rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumustaan nak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya? Imposible mat ang ada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itersena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Ay tagay mo ka din san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano na busted mo nga bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay ina ti armak insan. Una yun insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga minain. Idi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo dagiti agina. Saan insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Rosing?
Iso nga men, tinakarik na kiti ayat. Kapoy tinay dumduma apayod na. Anya nga ya payod, insan. Jak man mo, manipod din na sayop ko. Jak mo may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awin san. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran iti balay na. Jak namin naranaan di namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan san. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok, dumanon ka Awan ni Gemma, tayo na yabantay kasinsin na di kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta narusay. Ay, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Karusing. Anya ti bagbagang barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumem, taijalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na. Inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Rosing. Naiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulatan ti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Gemma, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Rosay. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan. Kahit sapay ko ma, ta di naktupayan. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak kao. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti armam? Kat no inaunapay ngamsyak. So manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak kao. Ay kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka barok. Nagano ti gusto ken ka. Di mo pinatulan ida. Sa ita, agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Gemma, anak ko. Saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukken ko na. Hangam jakbot impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yu lang ti habol na.
Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udinan no makabirok iti ububing. panagkunakit seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam namaan akas daw ti mapasamak? Awan tinaskan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak, tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't kang naipasyar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga minalan. Amangan na niya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulak ken ko ana, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko ana. Uwain, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga isuti kayat ko? Alan. Di mo unay pampanunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. Kasladyak nga minpatyen. Nagado ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apay ud mo, honey. Jak masayop na iti sabali a papay. Manday ta ka manin Alan. Anyaya apay ud mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayaten ta ti tungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Gemma, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamaat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat kunti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ninanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Urayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyamanak, Gemma. Naibaga ka din ninanang mo no anya nga oras sa sumampag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na? Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ron din. Rabiin, nga awan mo talagang ninanang mo, Gemma. Adda siguro ni ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan. Ha? Roseng, si kakaninay ta. Simbangput kakanin, hanay. Siyak datoy, Alan. Ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak.
Gemma? Bado ni Rosing na ito yung suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. At ti ulas, akwam ta bagim. Ditakan. Uy, Alan! Dinaktali ko! Uy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka, agparigatak pa ya mangawis kan ka. Alan! Ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na? Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hane? Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabaketakon. Di kan may paayan iti anak. Hane, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sika kan siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarok. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan. Awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisakin ka, Rosing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madingay naramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo nga masaanak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun day ta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga asikan ati makaamo ka ni nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay an ni nanang mo.